Uniknya Cina Indonesia ni, dia tak sama macam Cina Malaysia tau. Cina Indonesia ni memang sangat diasimilasi dengan Indonesia. Mereka pandang rendah kepada orang lain. Mereka tak pandang tinggi. Mereka pandang hina. Orang Malaysia terkejut saat melihat warga keturunan Tionghoa di Jakarta. Mereka tak menyangka bahwa mayoritas etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya Jakarta, tidak bisa berbahasa Mandarin atau dialek Tionghoa lainnya. Justru mereka fasih berbahasa Indonesia, bahkan banyak yang tak terlihat berbeda dengan warga pribumi. Hal ini sangat kontras dengan Cina di Malaysia yang umumnya masih mempertahankan bahasa Mandarin, Hokkien, atau Kanton sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini membuat warga Malaysia kagum sekaligus kaget karena melihat betapa kuatnya asimilasi etnis Tionghoa di Indonesia. Sekarang ni saya dekat Peak Chinatown di Jakarta. Dekat Indonesia ni ada dalam sekitar 7 juta populasi Cina Indonesia. Kita 3 hingga 4% lah daripada keseluruhan populasi Indonesia. Uniknya Cina Indonesia ni, dia tak sama macam Cina Malaysia tau. Cina Indonesia ni memang sangat diasimilasi dengan Indonesia. Dia ibarat Cina Kelantan. Dekat sini memang orang Cina cakap dalam bahasa Indonesia lah. Ramai juga dalam kalangan mereka ni yang tak tahu bahasa Cina langsung. Mereka ni cakap dalam bahasa Indonesia. Muka memang Cina. Muka memang Cina habis lah macam Cina Malaysia lah. Tapi memang asimilasi dengan penduduk pribumi dekat sini. Kalau dekat luar, mereka cakap bahasa Indonesia lah. Tapi dekat rumah, mereka boleh cakap dalam bahasa ibunda mereka. Nama mereka pun ada 2 tau. Versi Cina, ada yang nama versi Indonesia. Ya, beza kan dengan Cina di Malaysia. Sebab konsep yang kita pakai di Malaysia tu integrasi. Tapi di Indonesia dia pakai konsep asimilasi. Kalau korang datang ke Jakarta, korang kena lawat Peak Chinatown ni. Ada yang halal, ada yang tak halal. Ada bahasa Cina banyak, nampak? Tulisan Cina boleh, tak ada masalah. Lagu pun lagu Cina. Tahniahlah pada kerajaan Indonesia sebenarnya. Daripada zaman Soekarno tu sebab berjaya mengasimilasikan ke semua penduduk negara mereka tanpa diskriminasi lah. Jadi ini satu perkara yang baik lah. Pelancongan kesihatan, health screening and awareness, gastronomi dan sebagainya dengan menyertai pameran-pameran antarabangsa yang khusus dan fokus kepada sentimen pelancongan ini. Kalender acara pelancongan juga peraturan akan terbabitkan mengikut tema Muslim 38.3 minat dan festival bagi Yang Mohd Menteri sebentar. Yang Mohd Menteri peraturan. isunya apa yang dibentangkan oleh menteri, kami pun tak faham, mungkin dia sendiri pun tak faham bahasa Melayu dia. Pernah jelaskan standing order apa 38.3 tu tak ada kaitan langsung lah. Sebab apa? Kami tak faham bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa Melayu. Guys, tadi waktu aku kat club golf, aku jumpa satu orang uncle ni. Dia keturunan Chinese. Aku tegur dia, "Uncle, you Chinese lah?" Lepas tu dia kata, "Bukan, I'm a Indonesian, tapi I keturunan Chinese." Dan yang I respect dengan dia kan, waktu dia sembang dengan kawan-kawan dia tu kan, walaupun kawan dia berketurunan Chinese, tapi dia cakap bahasa Indonesia. Dan dia kata, "Saya lahir kat Indonesia, saya bangga jadi orang Indonesia." Rasa macam wow, amazing kan. Compare dengan Malaysia guys, dia macam mana nak cakap, Chinese dengan Chinese, dia sama ada 2 bahasa, sama ada dia cakap Chinese ataupun dia cakap English. Kalau dia orang berjumpa kan, itulah beza kan. Itulah nak buat macam mana kan. Kita negara tak sama kan. Hopefully negara kita tak racist lah kan. Macam mana Indonesia ni, orang kata diorang ni semuanya bangga jadi rakyat Indonesia. Itu yang kita nak. Assalamualaikum. Hari ini menjadi sejarah, first time dalam hidup saya pergi melawat sekolah menengah jenis kebangsaan Cina di Kuala Lumpur. Oh dahsyat dia punya sekolah dia. Tengok dia punya suasana macam mana. 父王所去的是真绝对的鱼，对，明白了。对啊，热马一定是需要讨论的。 mereka pandang rendah kepada orang lain. Mereka tak pandang tinggi. Mereka pandang hina kepada orang Melayu.
bilangan sekolah vernacular ni dia perlu dihadkan, tak boleh berkembang dengan sewenang-wenangnya seperti yang berlaku sekarang. Sebab sekolah vernacular ni adalah aliran sampingan sahaja. Aliran utamanya ialah sekolah kebangsaan. Jadi sebagai aliran sampingan, tak bolehlah sekolah vernacular ni bertambah bilangannya dengan sewenang-wenangnya berkembang. Yang boleh menggugat sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan itu ialah sekolah aliran utama, maruah sistem pendidikan kita. Sekolah vernacular ini boleh dikatakan menghalang perpaduan negara, perpaduan kaum. Sebabnya begini, di sekolah vernacular Cina tu, anak-anak Cina ni yang tak cerdik lah, yang sederhana cerdik, apatah lagi yang lembab itu. Jadi mereka ni walaupun diajar 3 bahasa, bahasa ibunda mereka, bahasa Inggeris, bahasa Melayu sebagai bahasa negara, mereka hanya rata-ratanya menguasai bahasa ibunda sahaja. Dan sepatutnya berlakulah, sebab bahasa Melayu adalah bahasa negara kita, berfungsi sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Mana mungkin warga negara tak boleh berbahasa negara? Dah 60 tahun kita bentuk Malaysia. Yang lebih penting lagi, apa erti kerakyatan yang dipegang oleh mereka ini yang tak boleh berbahasa Melayu ini? Dan sebab mereka hanya tahu bahasa Cina, mereka nak bergaul tak boleh dengan bangsa-bangsa lain. Sebab nak bergaul dengan bangsa lain mesti nak cakap dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Jadi mereka bergaul sesama Cina. Jadi masalahnya mereka hidup dalam dunia Cina di Malaysia ini. Dan dunia Cina itulah yang menjadi penghalang kepada perpaduan. Hari ini 95% daripada anak Cina pergi ke sekolah vernacular. Hanya 5% saja tak pergi ke sekolah vernacular Cina. Isu pertamanya ialah masyarakat bukan Melayu, khususnya Cina, enggan berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu. Melayu itu kaum dominan, kaum majoriti di negara ini. Tuan punya negara ini. Mereka pandang rendah kepada orang Melayu. Itulah jawapan ikhlasnya. Mereka tak pandang tinggi, mereka pandang hina kepada orang Melayu. Jadi mereka mendapati orang Melayu adalah bangsa yang tak berkebolehan, tak pandai, tak bijak seperti mereka, malas dan sebagainya. Buat apa dia nak belajar bahasa Melayu dan berintegrasi ke dalam masyarakat Melayu? Bagi saya lah, orang Melayu mesti bangkit dan menjadi bangsa yang maju. Kalau boleh tanpa tongkat bantuan daripada kerajaan, orang Cina akan pandang tinggi ya orang Melayu sebagai bangsa yang berkebolehan. Dan selepas mereka hormat kepada orang Melayu, perpaduan akan menyusul dengan semula jadi. Tak perlu nak paksa-paksa lagi. Sebab mereka pandang tinggi, mereka hormat, maka mereka akan berintegrasi lah ke dalam struktur sosial Melayu, akan belajar bahasa Melayu secara integratif. Sebab mereka lihat orang Melayu bangsa yang berkebolehan. Tak heran jika banyak yang menyebut Tionghoa Indonesia lebih nasionalis dan lebih menyatu dalam kehidupan sosial maupun budaya bangsa.